Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause they done convicted me of crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store and breathing when they caught me robbing a store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I heard the judge say 5 years on chain gang you gonna go. I heard the judge say 5 years of labor. I heard my old man scream, Lordy, no. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. Vlak za bolje normalno koje je trebao krenuti s perona 1 u zakašnjenju. Evo novine od jučer. Nove. Kaže, Hrvatska ostaje bez još jedne tvornice. Nakon 114 godina, pazi, gasi se proizvodnja osječke tvornice šećera. U golemom kompleksu ostaće 30-ak radnika za potrebe skladišta i pakirnice, a većina će dobiti otpremnine. Ostali mogu preseliti u Županju. Kaže, osiguran prijevoz. Baš hvala, niste trebali. A ostali će na burzu rada. Jadna zemljo. Stari, to se meni zato neće dogoditi nikad. Nikad! Neće. Neće. Evo ti, čekaj. Evo, par boca. Bravo. Ko obično, evo, drži. Bravo, hvala dečko. Evo, tu stavi. sve po dogovoru. Bravo. Evo ga, vraćam se za sat vremena otprilike. A dođi kad hoćeš, ja ne idem nigdje, tu sam. Da. A di ste po noći? A kaj, posrećilo ti se, a? Meni. Po noći, ne? A kaj bi se posrećilo sad? A da, u tvojim Malo me godinama. sram sad. Nije mi se posrećilo, ono zanima me. Šta te zanima? Nisam ja. Da. Pa idem kući kad padne, znam, iza ponoći. A čekaj, ti imaš Imam. kuću? Da, kuću, imam i ženu. Nemam djece. A stalno na cesti, stalno na putu, stalno na poslu. Nije se uhvatilo. Žao mi je, stari. Aj, meni. O sveti kapitale, hoćeš mi kupiti ljubav, hoćeš mi dati smisao, hoćeš me voljeti, hoćeš me voljeti. O veliki kapitale, klanjam se, ljubiti ruke, riješi na silne muke, tvoji smo vjerni sluge, tvoji smo vjerni sluge. Zovem se Branimir, imam 50 godina. Znam što mislite, izgledam mlađe. To mi svi kažu, hvala gospođo. Da imam love, počastio bi pićen za ovaj smijeh, hvala. Evo, nakon 20 godina prvi rođendan da ga slavim doma. Da, nije daš da hoću, ne. Obično sam bio na putu, na poslu, ali dobro, neko se veseli tome. Ja bi rađe bio u ovom svom drugom domu, u svojoj kabini. Radio sam 20 godina kao vozač kamiona.
svugdje. I to sam htio biti od malih nogu. Znači, oduvijek sam htio biti vozač i to mi se ostvarilo. Vozio sam sve i svašta, najviše voće i povrće. Ovo naše, domaće, iz inozemstva. Oh, sorry. Kad sam se vozio, slušao sam svašta, ali najviše klasiku. To vam ja ne mogu riječima opisati. Voziš onim ruskim pustopoljinama i svira Mozart, Bach, Šoštaković. Da. Nije baš da sam se obogatio od tog posla, istina. Mislim, imao sam novaca koliko treba, ni previše, ni premalo, ali ja sam bogat u nekim drugim stvarima. Nagledao sam se svijeta, upoznao ljudi, naučio jezike. To ti je. I, Mali, Ha? zakasnit ćeš na intervju za posao. Da. Ajde, požuri, ne moraš mene tu slušati. Ajde, odi i puno sreće, evo. Ja da imam sina, sad bi bio on negdje tvojih godina, evo. Čestitam. Stavit ću evo tu stvari da vam ne smetaju. Mali, stavi tu, odi, za noge. Aha, evo. To. Jel vam paše ovako? Evo, i ovak je sigurno niko neće dirati. Dobro, vidimo se, ajde. Ta vaša priča, zanima me i do kraja, i drugi dio. Ima dana. Ali sad? Mali, kad diplomiraš, kad postaneš, kaj studiraš to? Pravnik, pravo, onda ćemo se ti i ja razgovarati. Surađivat ćemo. Ajde. Može, ajde vidimo, sad žurim se, ajde. Bravo, sretno Mali i, Hvala. slušaj, Ha? imaj stav, dobro? Nema Stav? predaje. Hvala, Ajde, sretno. vidimo se. Mali, Ide na razgovor za posao. mali. O sveti kapitale, hoćeš mi kupiti ljubav, hoćeš mi dati smisao, hoćeš me voljeti, hoćeš me voljeti. O veliki kapitale, klanjam se, ljubim ti ruke, riješi na silne muke, tvoji smo vjerni sluge, tvoji smo vjerni sluge. Šta, malo smo uranili, a? To mi kažemo loš dan. Dobro. Evo, od danas je... Zapravo još danas je dobra. Ajde, malo se zasladiti. Tak je i Eva Adamu dala, pa. Jeste, vraži. Samo mi je A joj. glava svinska, da. A što to, kako kičma danas? Standard, moram malo prošetat. Idem. Dobro. Ajde. Stvari su na sigurnom. Čuvaj, ovdje imam 15 boca. Ko uvijek, nema frke. Ja sam teta Milica. Ja sam prodavačica, ja sam domaćica, ja sam majka, kako ono ide, žena, majka, kraljica. Ja sam sve to. A znate, od nule sam počela. I ja i muž. Ma što od nule? Iz minusa smo krenuli, od ispod nule. Ništa nismo imali, ni on, ni ja, ni prebijene pare, tako to ide. Ali dobro, snašli smo se. Živjeli smo kod mojih prvo, unajmili smo neku zemlju, obrađivali je i radili, prodavali na placu, nešto zaradili, pa smo i kupili tu zemlju. Pošteno, od svog rada. Onda smo kupili svoju kućicu, malu, bez struje, ali od svog rada. Sami smo je zaradili i zato je bila slatka. A poslije je bila još slađa i veća. I došla struja, i došla voda, i veća kuća. I došla djeca. I došao smijeh u kuću. Ja morala raditi 3 posla da bi mi to tako izdržali. Radila sam ko prodavačica, doma ko domaćica, pa kuhaj, pa peglaj, pa čisti, pa odgajaj, pa pospremam, pa sve slično. I u polju obrađuju, u međuvremenu, naravno kad god je bilo vremena, nosi na plac. Radila sam od 5 do 12. Od 5 ujutro do ponoći. Nije mi bilo teško. Nije mi bilo teško, ja sam radila, ja sam pošteno radila, pošteno zaradila. A tako. Ma mislim, ima tu slatkih stvari. Lijepo je meni bilo raditi tako u dućanu. Znate ono, ja kad sam došla, ima tu godina, dolazili su cijele obitelji. Pa dođe baka, dođe deda po kruh, dođe mama, dođe tata i dođe mali. Bio jedan mali Marko. 8 godina imao kad sam došla. 8 godina. Kad ono, neki dan ja se ni ne okrenem, on meni već donio svadbarske kolače. Kaže, teta Milica za vas. Ma ju, da mi srce pukne odmah, ko da je moj. Ko da sam ih ja sve odgojila.
A mislim, nisam, ali... Ma voljela sam ja taj svoj posao. Samo... Šteta, nismo mi baš bili plaćeni. Slabo je to bilo, malo potplaćeno se kaže. Niko te ne pita, jesi došao sat vremena ranije, jesi složio te police, jesi ostao sat vremena duže, jesi čistio, jesi dezinficirao, sve to. To 2-3 sata svaki dan i nakupi se toga. Da mi je sve to, bila bi neka fina penzija. A ovako? Aj ti moja Milice, lijepo u penziju, opet na plac. Ma mislim, nema veze, dobro je to. Samo znate ono, od polja do stola. Kupujmo naše. Kupujmo naše iz Rumunjske, meso, iz Poljske, voće, dođe tako. Neće ljudi naši. A mislim, nije da neće, znam ja, nemaju ljudi, jadni ljudi. Kupili bi oni, nego kažu skupo je naše, skupo. Pa šta će, kupe šta mogu. I tako. Ma dobro je bilo. Ja sam sve to pošteno zaradila, pošteno se naradila. Ali nepošteno sam završila. Maj da se ne baci da ne trune. U ovoj školi uče kako navesti ljude da misle i rade ono što Pa gazda hoće da misle i rade, a da se osjećaju slobodno da izaberu upravo to, jer su teška vremena i vreba otkazne i maština, samoća, skupoća, domaće, a ne samo ono jad i očaj. Zar se stidi, neka malo domaće. zar se čudi, svaki dan. samo idi, Neka je voće, doće malo drugi. zdravlja. Ali ja, zdravo je. Ako želiš da se građanin osjeća ugrožen, zatrpaj ga informacijama o opasnosti i reci. U ime toga dobra omre, tu su norme, standardi, zakoni, porezi, kvake ispred svake zgrade, alarmi, kamere, zaštitne rampe, rame uz rame s policijom, oni nas čuvaju i štite od lopova, luđaka, pomahnutolih masovnih ubojica, tentatora, terorista, džihadista. Pogledaj novine, zidove i portale i bit će ti jasno, brale, da ima. Zdravo je. U Africi, Aziji, Južnoj Americi dobra demokracija nikako da pusti korije. Ali, Lokalnih tirana. kak je prošlo? Dobro, moglo bi i upaliti. Ovaj put stvarno mislim da bi moglo i upaliti, čovječe. Bravo, to je duh, nema predaje. Recite mi, to zbog leđa, jel? Kaj zbog leđa? Pa zbog leđa skupljate boce. Zbog leđa ste dobili otkaz, sigurno. Evo, kad podvučeš crtu, da. Nevjerojatno je. Koliko to mene ubije u pojame. Kaj? Nakon 20 godina, oprosti, plujem, živčan sam, oprosti. Nakon 20 godina vi skupljate boce, to nije normalno, čovjek. Mali, to ti je danas deluxe posao, nema više boca, svi skupljaju. Moram naći novu gažu. Pa najbolje onda pričat skupljati boce. Znaš šta, neću ostati ovdje, ja idem. Di ideš? Idem se baciti pod vlak. Di ideš? Odi rađe tu na prvi kolosijek. Nema, u Irsku, Švedsku, Nizozemsku, bilo svejedno je bilo ti, samo idem. Neću ostati ovdje. A volim Hrvatsku, volim moj grad, volim Zagreb, ali neću ostati. Ma ja volim Hrvatsku. A ja volim. Ja volim Hrvatsku. Volim. Ma evo vidi, prošla ponoć, a vlak kasni opet. Čekaj, prošla je ponoć. Ma je, opet. Ljudi, onda je 1. maj. Hej. 1. maj. Praznik rada. Pa sretan praznik rada. A nema ni graha. A ima jabuka. Sretno. Nije baš sretan nešto, ti ali praznik rada. Da išta, sretna. Ljudi, ja se sjećam još ko klinac.
starci bi me uvijek furali na taj grah, kužiš? Da. Meni se to onak urezalo duboko u sjećanje. Mislim, ne samo grah i ta cijela obiteljska atmosfera, ne, to je super, ali u pamćenju su mi ostale ono transparentni, ogromni, parole, megafoni, zviždaljke, ono masa ljudi na hrpi, bili su onak, još sam ko klinac naivno vjerovao da će to uroditi plodom, kužiš, da će uspjeti u svom naumu, da hrpa ljudi zajedno, znaš koliko je to moćno, čovječe, sjećam se starog kad bi ono lupio šakom o stol i rekao zajedno smo jači, čovječe. To je moćno, čovječe. Di su sad ti ljudi, alo? 1. maj je, nema nikog. Nema ništa, čovječe, di su ljudi, spavaju. Normalno jer je ponoć, ja galamim, idiot. Ne, to nevjerojatno, čovječe. Šta se uopće događa ovdje? Tvornice ne proizvode. Kazališta su na respiratorima, stara moja. Evo, frflem sam živčan od toga svega. A ti Čuo, stari, zemlja nam je neobrađena, mlijeko se proljeva, kruh se baca, čovječe. Ludilo atmosfera. Ja sjedim tu danima, čekam vlak za nekako bolje normalno. Šta je uopće to bolje normalno, čovječe? Neću, zapravo ne idem ja nigdje, ja ću ostati, evo sam ću si napraviti, kak se sjećam, mali megafon ću si napraviti, evo ga, ostaću ovdje, borit ću se, čovječe, ja sam Marko Grčić, umalo ću diplomirat na pravnom fakultetu, jel može tako? Može! Mogu ja to, tako je, ostaću ovdje, borit ću se, neću otići, jer hoću bolje normalno, ajde, di si se ja gore? hoću bolje normalno. Ajmo gore, dobro, ajmo, ja hoću bolje normalno, evo, vići tu. I ja hoću bolje normalno! Drži, boli me hoću ruka, bolje Marko. normalno! Hoću bolje normalno! Tako, da te čujem. Hoću bolje normalno! Da te muči da čujem, to ću da Šta me čujem. muči? Muči me to što sam Petra Težak, što sam samostalna umjetnica, što sam majka 2 djece. Bravo. Kad sam rodila drugo, dali su mi otkaz na predstavi jer Fuj. sam ostala trudna. Fuj. A kad sam se vratila, evo korone, posla nema. Zabranjeno je kazalištima, zapravo nije teoretski zabranjeno, zapravo je kao samo reducirano, ali ne daju nam da radimo. Mi želimo raditi, dajte Tako je. mi da radim. Ja želim biti multipraktik žena kakva jesam, ali za to mi treba posla. A bravo, ajmo sad ti da čujem, da tebe čujem, ajmo. A ja hoću Ajmo! raditi, evo, ja volim raditi, ja želim raditi, ja ne želim prositi, ne želim dobiti novce za ništa, želim raditi, želim dostojanstveno raditi, živjeti od svog rada. evo. Bravo! Je to puno? Želim bolje normalno! Želim Za bolje Milicu i za normalno! sve! I ja želim bolje normalno! 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 Normalno. I ode nam vlak. Ono. Ta je za zapreći. Vlake ne skače. Ajmo. Mi smo djeca jednog vijeka što protiče kao rijeka i nemirna i krvava protičući ne svršava. Mi smo djeca jednog vijeka što protiče kao rijeka, cvijet odnosi što ti pruža divno trnje mrtvih ruža. Želimo osmijeh brata, da ne bude patnje rata, da ne bude Vlak stiže na prvi peron i kreće za bolje normalno. niti njema naša usta.